ngerti. Mutu ayah pinjek kata nak gi ngaji Quran. Tak de dua tiye nyoduk wili ku atas jalan. Rupanya belum baharem negak kebes rupa je penjual. Guling ku atas jalan patah habislah sendi tulen. Rupanya belum baharem negak kebes rupa je jual. Kabar kawak make anak mati ku atas jalan. Dari pego anak baik pego bigi. Mok pok duk napok palo anak ni dah pening. Dah lama lah sekolah Quran nyawa main. Anak bertuah budak-budak jameloni. Zaman teknologi hanya teke di hujung jari. Belak Twitter FB salah guna hari-hari. Makan pun tak dali denyo duduk ngadap PC. Semaya nyodok sekali sanggup tinggal hari-hari. Belak Twitter FB salah guna hari-hari. Semaya nyodok sekali sanggup tinggal hari-hari. Allahu Rabbi budak jameloni. Apa nak jadi perangai pelik semati. Kecil-kecil lagi dah buat gitu gini. Buat tak doli nyo buat tak reti. Perangai jua maju setel